President William Ruto ni watwaisi ya kikalona tongo ikumele mbetani ya ukamba alemo mwavulini wa broad-based kunena nisia maendeyo na ndambuka ya President ukamba kudhoima kwa mbesi ana kuvingwa milati ya maendeyo kaundini itatusia ukamba kikaloni ki President William Ruto ni wakwatanithia atongo ya ondhe na kumata maimi umwe noka na kuikithia maendeyo ni makuse wa ukamba vatena muaniko na ngusanisio sia kiuteti kwa atongo ya alame silikali ni kumele mbetani ye Benjamin Mwaka na Mauvo. President William Ruto nwakumana na tati kumele mbetane ukamba hayumbe maseneta PS unduma na minister la mendhino mavuli wa silikali mbia broad-based volalo mililia vato wangwataneo tetu watongo hii volalo mililia vato wangwataneo katika tuwa watongo hii noka na kuikithia mwene mbi nuwadhu kumwani silikali vatenda isiye hiyo na imwe na iteta tongo hii again nituwasia kana edho musumbe nuna kwatanie na Raila Amolo Odinga na nimwesi kana vai mundu wona tameza ukwatiana tuwasia kana siasa sikiwe mabuine siasa ikatate kwikiwa ngoni. There is no permanent enemy in politics, and that's why we are saying idie gedho musumbe no kwatanite na Raila na makaende sia kwa niaba ya Kenya kenda kuithwa na muo na ndi itwisonge na mbe twithwa na environment andu matona kuthukumia nesa patena demonstrations patena kuvunga yoski sia maboga patena wanangiku patena kuvivya sindu sia mwene ndi muoloto su na itu twaize nitu watia atongoi halame ivikite kikalone ke ni ayumbe matongo na mwandiki mukwatanithia wa chama cha UDA muyumbe wa mwala engineer Vincent Musyoka Kawaya ayumbe Caleb Mulo wa Machakos Town na Joshua Mbidhi Mwali wa Masinga vamwena wa Fabian Mule matongo esie kaunti ya Masako kuma kaunti ya Makueni na muyumbe wa Kibwezi Chothulon wasiwa wakili Mwengi Mutuse na kuma kaunti ya Kitui ayumbe Rechoka Kinyamai wa Kitui Chethio Nimrod Mbai wa Kitui Chumilono wasiwa na Senator Molo na ODM Beth Siango ni mevikite kaloni ke Senator Tabitha Mutinda ulane idho kamba wa kaunti Nlovi umbano o kelelo kinene cha umbano une kuvangithia mivango misio ndambuka ya musumbe ukamba hivi ndete ya sayukite na kamba nimethito maikule nake musumbe uka kuito indi na discussion yesu niyo twethwa tuiminenea kuka kwake na ukukani kwake manufaa ma kuka kwake ni undu ni mwesikana musumbe aithi bandu aenda na kikabu chuse ni benefits besides also other issues letwa discuss ya acceleration ya project itu ilasi wakamba si stalled kana siaungamie na bwetina katika regime ya uhuru tomane undu siofufuliwa kwa mituki within the next few months na also tuika arrangements ya kwethia kana ende ukamba ni walika ende mwanya nusu wa kwethwa kana we also matter. Minister Daktari Alfred Mutua atongwensi atonguya nene umbanoni weta silikali ni vathite inini va silingi bilioni 5 katono ile sia maendeleo lembetani thino kusiucha waki wa malelu no akwamie stima waki wa nomba cia wa munini masoko imbia vumwe milati ya kwa ile ya kisomo CS Mutua mwamba na andikia tenika PS Terimbaika nolo na atoi umuviano wa kui wandike Jonathan Mweke na ulani PS muviano indo na mutai wa musumbe maunduni Moses Mwandu Monica Juma bene twasia kana lero ilasio ndesi alami cia mbi na cia kwama musumbe ni waumia mbesa cia Kenya bilioni 5 nikenda contract la cia nengeta malelo asu cia mbi kuibwa nikenda ciumwa ciukite mawe ya maende lelo tola umete kasi sultani ukesela kasi keo wanenda ngale kwa cia kaiti ingesi mbone nikenda withene cia sogwa natatekalana kana lelo cia imbia tola umete male kuthiukea nisikwikwa katika budget nikenda budget ile kusoma more than that withene na mbesa cia malelo mo kamba na maendeleo yangi maingi ta stima kiwo nomba ila si kwa masoko nikenda withe kila bandu constituencies yonde sio kamba si miongwele na ile nisi akwata maendeleo vilingwa mavo kumava kaunti Nlovi janita wa Benjamin Mwaka.